Jun ni som pakwa sang ni som ni panga ni nga ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin aniruk na thleng khan Israel le Iran an le inkap zela Washington mun nei human rights activist te chuan Israel beina wanghian Iran a mi zanga somriat panga an thi to a mi sang kha zathum som ni parukin hliam an tuar ni in an soya mithijing a hian a tamjok mi zanhi somthum pakwa chu civil mi an nia sipaiza som ni paruk an thi to ni in an soibok Iran chuan nimin jing khan Israel hi missile mangin an chule chiama IDF home front chuan missile tamjok an lo ka thak thu sain mishing thi le hliam anum lo an tia hetila hian central Israel kar pak na mun chu missile ina den fuwa wangin kar som ni vela chia anti Iran chuan Israel ka nan hian avoi khatnan hypersonic missile an man thu an soya IRGC chuan thu chu asiamin Operation Honest Promise 3 missile ka chu avoi som pakhatna hian Fatah 1 missile kan mangtel antiani nimin jing daru khan Israel marlama siren ria dar ko pel hreta Golan Heights a siren rilea dar som pel hreta rile boka IDF te chuan Israel raman thlen main drone som pathuman ka thak thu an soi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Israel vauna thu a chak chuak chun zom zela nimin jing lam khan hebrai tong mangin social media post siama Zionist firfiak telaka nazokin tharum kan mang zel dona khongai na kan lan tir lawang ti aposa hemi ma hian English in a post boka Khamenei hian exa hian account pathum nein English Hebrew le Persian tong te na post chok thinani nimin tlai lam khan Iran Supreme Leader Khamenei hian TV atanga thu cha soin US President Donald Trump in pe mai tura ril na chu changin Iran mi puite chu engti kongjong mai nan in pedon lo ti asoya Iran nam hi in pechi kan ni lo US an sipaite an che tir ve ni vai chuan siam that le thei to lo chian na an tok nge yang Iran hre chiang tu de chuan hetiang hian Iran hna thu an soi ngai lo Iran le mi puite hi vo zam chi kan ni lo ati Israel thona ten thole ni zan khuwa teran khopuyan boma wangin nimin khan mi sang tam takin teran khopuyan chu asana Israel chuan teran khopuya mun som ni vela missile siam na mun le manroda na mun ten bom ti an soya nimin khan Iran ram mun rang mun som level chu drone mangan beile thu an soibok Iran News Agency te chuan Israel Mossad agent niarin hlel panga man an ni thu an soya IRGC te chuan heng an mi man te hian mi puiteril ruwa hlauna tu tumin thiam takin man lani antia heng an mi man te hi Iran ram khothlang lam Lorestan province saman an nia Israel nenan in do ma po in Iran ram thu nei tu te hian Israel spy nia po in mi an man fo ani Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan United Nations Security Council hna lekha thonin Iran chuan Israel noi bona tura ro manna nei te chu kalpui mek ni in asoya Sar hian UNSC a hian phek thuma thui lekha thona hian Israel chu Iran in noi chimi veka tumna laka tangina in veng ti asoya Iran chuan Israel noi bo tum hian ro manna siama hetianga noi bo tumna hlawom hi Israel chuan a pomjam theilawani atia Iran in Israel noi bo tumna konga amhalak na nuclear althuam program ma son zel la Iran missile che khol mek baka Israel beina na firfiak man telaka in veng in Israel chuan ma latani ti in Israel in Iran a run chana soifia heram hi walaw taka Israel noi bo vek an du thu sai thinan nia wangin Israel tan Iran run mai lo chu du than tur dang om to lawani atibok tuna hian Iran chuan Israel ka nan hian missile zalivel le drone zavel mang to ni in soyania Israel in an missile mun ten bom chiat sak nuala wangin Iran hian Israel ka nan missile rola ka chua po tlem shet ni in soyani boka hetila hian Israel po in Iran missile lo ka thak na tur aero interceptor ta chamtran ni in Wall Street Journal chuan an tar langa US official tu soyan zia chona Wall Street Journal chuan an boina hi chin felani thoi lo chuan Israel hian ballistic missile lo ka thak na tur ta cham thei mai don ni in an soyani hetila vek hian US hian Israel din mun hi riat chiana wangin Iran missile le drone ka thak na konga lei tuipui le boru ka Israel an lo tran pui verenga US missile defense man ruwa chu Israel an pek bel zela chuti lai chuan interceptor po US an pek bel cha ngai thoi don ani antibok Russia President Vladimir Putin chuan Russia in Israel le Iran in kara palai na thon du thu a soilea UAE President chu phone a biain
Russia chu inram na kong zong tura in peireng thu asayani Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov point US chu he boina in lo turin ang ena US in sipay chak na mga Israel apui chuan Middle East bahuro ka chele zualang atibok hetila hin ram sang in indona na sat chau zela wangin Israel le Iran ram an mi telak chua chu napui bera an nei chawa China chuan nimin khan Iran atangin an mi le sa zasari somkua pakhadan phur chuaka mun hima anda ni in China ram Foreign Minister thupuang tu Guajia kun chuan asaya Israel ram atang point ing mozatin mun himan pan mek thu asaibok Japan point Iran le Israel an mi le sa omte thiar chuak turin sipai thlonan tir chuak dona Roman nan siam mek ti an soiboka India chuan operation Sindhu puangin voin hian Armenia tangin India mi za som chu India ram an phur thleng don ti an puang bok Pontongin Israel chuan Iran in nuclear thlit fim nan nei zinga pakhat Fordo nuclear facility chu an bom che theilawa kom khopui bultlang bok noya lei noya an siam ani wangin Israel hian a bom chian na turan nei lawa US ne na bunker buster bom an ti mai GBU 57 an deal ti te pok an soi to kha Israel hian GBU 57 bom hian nei lawani satli alawa he bom thak na tur thlona po hian nei lo boka GBU 57 thak tur hian US in a bika siam B2 Spirit stealth bomber kherangaya he bom le thlona hi US ta ni wangin he indona hian US tel ve thuai don ni in soe tampha hle a chuti lai chon he bom hi manani chuan Iran mai ni lo khovel ramdang in US hian dem ron dona indona kalphung hi danglam dai theya indona rap thak zo ka chuak lawang ti asoi thei lawani soitongin GBU 57 hi Massive Ordnance Penetrator MOPT ania leinoi purin om tak bom darna na siam bom zinga khowel thaber le hlau om berania GBU ti hi guided bomb unit tinania US Air Force te man tu Russia mani GBU hi pakhat kg sing khat sang thum zaruk le pariata ritni in fit som ni ISA ania leinoi thuk tak le cement concrete te po ver thayania adu to ka ver nuwa pok chau thina ni boka leilung pa nga hi fit zania thu ka ver thaya cement concrete bang le lung sakhat fit som ruka cha aver thei boka pok thei thil ke ji sang ni zanga zeta ken tel boka wangin heya bom hlaum hi khowela la omlo anti hiala GPS nen tang kopin inertial navigation system manga thununa nia andu na lai mun tak bom tir theya ni wangin pusi ro khuman bom mit nei ti zinga khan chiar tel thei alani chewani GBU 57 bom hi kumsang ni le pali atanga siam tan anhu local ho ting takan en chinania kumsom ni dona upani to chungin indona man alani ngai mi lawa indona hmuna man turchia duana ni lem lo shimshima leinoi thuk taka om ti che du big zuk ti chen na tura siamania chutiang chu khowela hian tam lem lo ani mai thei military analyst Lars Steve Ganiat chuan he bom hi na taka puaka munzau tak ti che tura duana ni lawa thuk takin le veranga leivung tamwak lawan hut chianga bom dang anga khului lui tura ni lem lo atia amhan na tura tam lo wangin a siam pon siam tam lawa tuna hian US Air Force ten som ni velan kol mek ni in soyani bunker buster bom thak tu tura duan big B2 Spirit stealth bomber hi tui thun full in KM sing khat sang khat zeta thuya ral bei theyania voi khata GBU 57 bom panni aphur theyani Fordo nuclear enrichment facility hi tlang hnuaya om chu thu hran ni se leihnuai metar somria ta thu ka lungchang tak tak verania chuba ka chon RCC manga hung vekani boka hei mai ba ka hian Russia siam air defense system in tlang chunga hian aveng bokani teran ko pui chim thlang lam KM somkua panga hla om kom ko pui bulmaya om Fordo enrichment plan a hian Iran hian nuclear athlefim ni in Israel chuan an soya tuna hian nuclear ral thuam siam na tlakin an thlefim trap to anti boka Iran chuan nuclear ral thuam siam tumnan nei lo ti an soi reng chungin Israel le US lung adam theilawani Fordo facility hi bompa ngaya bom chiat mai theyani lo wangin Israel hian US bom tha hi man sak theyani lo chuan commando te tirin munavalu chuemo cyber attack mangan kholte wati chiat sakemo chu anti thei om chunani Israel hian pilot thatak tak nein indo thona thatak tak mangin Iran an run meka mase GBU 57 bom le thak na tur B2 Spirit stealth bomber an nei lawa B2 Spirit stealth bomber hi Whiteman Air Force Base
Missouri USA dania GBU 57 bom hi Fordo facility bom nan mangdon ta se B2 bomber hian darkar som panga vel z hunam hanangai dona wansanga tuithun belte angai don bokani US President Donald Trump chuan Israel in Iran a bei hi a thlop thu a soya mase GBU 57 bom thak chungchang hi chu tongkam khat poina la soiri lo thunga US in he bom hi mangani chuan indonarap thak zo ka chu pha lowang ti a soi theilo kan ti to kha hei mai ba ka hian nuclear facility bom hi ari sa sang hlea International Atomic Energy Agency IAEA Director General Rafael Mariano Grossi chuan nuclear mun pui be chu Belgium te mai ni lo khovel pum hu pa himna ti der thong the ani ti in GBU 57 man hi soi moi lo hle ani US President Trump chuan nimin khan White House tuala press meet te akomna Iran in biang na yan du thule atlai to lutuk tia lo chan thu asaya thudel kil om lovin anin peturani chu chu ni mai ka du tok to kan vakalanga an nuclear zongjong kan phin darvek mayang atia anhu loka midang zona chana chuan remna kongjong turin tlai lu om lo atile boka US in Iran laka si paite che tir vedon MT na zona po katir mai thei katir lo mai thei bok tuman ka ti tur hian hrelo atia ani na taka chon Trump hian Israel le Iran chungchanga thu a sei tam hlea ma se eng bernge rin tur hriat thiam har ang reng viau ani chutiang chuni ma se Trump hi bunker buster bomkol tu ania khowelaral thuam le sipai nei thaberani wangin a poimo em lo theilowa Israel in GBU 57 bom man le man lo po athu thu ani tila dikber mai ome bazari lo thira wangin kan lo me